Dilay along aron re pen kipon bong pharoi sirap hokep cough syrup kinebdun. Borsing rong paraphan loko bandhu lombudor kaman huoroni mati manu samanoi bota anong e kepaje. Mur pholoni forest bit account along sai phu bang hini beda jok sai keklem kisung. Amar Jivan Diabetes, gastric, piles, lapen blood pressure ason sana ki sopen ki jokilong jia phan Amar Jivan a hinpen mesen adovai nangli tuma phan nangwan pilo. Laan chota kalisi pokso pokang kila keleng rikeng kiso ipu aloka chorot pendanglok an kicho thikthia kiso do anta kipa mi iun bangso Amar Jivan adovai. Klarda kachini jia phan Troxy 5A Hini Drop Ho 5A Troxy nerkebalong humri lote long ikpo. Kardom pini prime time berta long pen ilisang pi marvelous rong parpe nonar jikha bertang ton pen. Dilay police station ke parlo dilay towar krong thom kache togalong towar kiri ka kuru asai kideng ahut aron re pen kipon sing jama dawai mate cough syrup dilay rakom sai khetum kinebdon long. Ar sigjen pen birta kelong ponajok dilay raikom sai khetum keton kelang kapang chingasai deng ponlo dilay OCSI Lutfar Rahman ki Japon bangso sai ke deng ponahut Lahorijan PP ICSI Deba Protim Conver SI Akash Gogoi pen Lahorijan PP asai phutum cherabdun. Sai kedeng bomahut pinyada 45 Troxy malok Tata 1512 LPT truck number AS01 NC 6049 along kidika kuruga sai deng pondo bangso hut kadokowe bong haro isira hokep koden phosphate lapen triproliden HCI cough syrup truck arlo pen long pon bangso along kacherabdun abang pu bang hini aphat ne pingnang pondo kachingnang check bang hini tum lake Borpeta district Borpeta police station angka Kiotpara gaon arong amekar Motian Rehemana sapo Rabial Ali Artaninkan thomkep rake thom lapen Hemet Ali sapo Sharar Ali Artaninkan inkoi rapia tum aphan nep ingnang poncheklo halapu kine ponlong arakia dowai asad lang ke enji aphan pura bokajan SDPO John Das APS Aridengsi paledamlo Boka janpen anante rang Karbiang longan. Pini International Indigenous Day arni pen pacheton ponsi Asom Lekhika Samaj ahin pen paterpi ponsi Guwahati Cotton Alumni Bhavan Auditorium along Mati Manu Samanoi Divas mate Longri Khe Chingrong pet arani Katalon pon. Pini International Indigenous Day Katalon amailong Asom Lekhika Samaj amaipi Pudumi Gogoi pensi Maichari pon bangso amailong Aluhiaman pen Lamet lapen jutang jubat aningke dok abang phi IAS retired officer Gayatri Barua Asomia Pratidin Birta Lo senior journalist Prakash Mahanta Lamet po mate pherangke borsing rong phar lapen lunsepi Jina Rajkumari pen chenglok prekjam kethe gidingatum chetongdun bangso hut bagni lokimi Surbana Puspar Sugandhi Bikhayao Gangse Hagrama Lananoi Alo Kimi Impupon Bangso Mailong Asom Lekhika Samajahin pen Lamet po lapen herangke borsing rong pharaphan Karbiang Longor Rajnitik Itihas Political History of Karbiang Longpu Alo Thui Apharman pen Loko Bandhu Lombudor Kaman Huoroni Mati Manu Samanoi Bota anong e pajerpon Lapuson apor ke mehut borsing rong pharpen kaning jipon atengke piningkan angbong Pakli Alo Thui kapaklangji aphan aning ke hangdo bonta pinia bangke pakni ansi ingku ponlong chorlong pusi ningjepon
ini nilipan ohom lekhika samas wahin pen International Day of Indigenous People ni lokobondhu lombudor kaman Memorial Award na pipo nili ningarong piglo tapen isi ceru paro kamimi ason nili mata ponlo tapen bangsu anong kelong pen ini ansu se lamet ke buci ji panili tisik ponlo tapen bangsu alusui nili ke paklang seng 2005 ningkan pinian ke ningkan krit roxian plengtang lo lasi nili lahai ke tok ke padu alele pusi nili mata si recognition pusi nili mata damlo lasi anso se look at tok kegia pan nili jakong silong lo pusi nili mata damlo penengambong nili jasemet ke pakti alu tu paklang ji pu mata lo lasi pakni ke paklang lo non pakni dola lasi nili lamet kapoche ahinana anso se pangtang punji pusi commitment tipipon Halapulun sepi Jina Rajkumari aphatsitame lokobandhu lombudor kaman huoroni mati manu samanoi bota anong e pajirpon aputhak ningkangsam chipipon লোকবন্ধু লম্বোধৰ কামান সোঁৱৰণি মাটি মানুহ আৰু সমন্বয় বঁটাটো মোক আগবঢ়াইছে আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ ৰংফাৰ ডাঙৰীয়ালৈ আগবঢ়াইছে এইটো এটা আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ বিষয় কাৰণ আজি বিশেষ এই দিনটোত যিসকল আমি মাতৃ মানুহ সেইসকলক উচিত সন্মান জনোৱাৰ কাৰণে মই অসম লেখিকা সমাজলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো মই আসলতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ এই থলুৱা গীত মাত লোকনৃত্য লৈ অসম তথা ভাৰতৰ প্ৰতিনিধি হৈ বিদেশৰ বিভিন্ন ঠাইত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি মই যি বহুত গৌৰৱান্বিত হওঁ কাৰণ আমাৰ এই লোককলা সংস্কৃতি আমাৰ আসলতে পৰিচয় আমি অসমীয়া বুলি গতিকে আমাৰ এই গীত মাতেৰে আমাৰ নিচিনা শিল্পীক যি সন্মান জনালে তাৰ কাৰণে অদূৰ ভৱিষ্যতে কাম কৰাৰ যথেষ্ট উদগনি পাইছো আৰু সাহস পাইছো আৰু মোৰ যাত্ৰা পথত আপোনালোকৰ এই আশীৰ্বাদ আৰু আপোনালোকৰ এই উৎসাহে মোক আৰু দুগুণ কাম কৰিবলৈ সাহস যোগাব বুলি মই অনুভৱ কৰিছো News report Karbi Anglong live Nilip MAC constituency ke parlo mate North Eastern Silunijan Forest Range ke parlo Karbi Anglong pen Golaghat district a hoilong kedo toko langso hawar Murpholoni Forest Beat account Beat officer pen master role bahini vetsi kedo ajok sai ka cheklem kisung abirta longpon Karbi Anglong atokanu alonganta pirthia thak thengpi thengprang aphai ki jumpen ke pabat ponji aphan lapen thengpi thengprang aphan la anso se ka charai kom thekji aphan Karbi Anglong Autonomous Council along Forest Department ta isi ingtang kring asai kamlo bangso asai kampen thengpi kang hupen danglok sangti arlong kang hotuma phan sitame ke khangdun atumlo Lason thak thaksi Karbi Anglong pen Golaghat district ahoilong kidu toko langso hawar Murpholoni Forest Beat account ke aprang prang pende langdam pulote nona bang nimucho ang theksi dolo aprang ke staff kadure chot kali hadak kijuna lang mesen kavya joine deigruma lang royalong si chinglu chingthi kijuna lang anta aningka na por padam bomlo bonta non ke ahoy arpong mate paisong kim bomlo bohara yalong amat ringwell dolo lang royalang junjok flodlo bonta ladak non amat kinang sot ke staff aphai nang pabat lapen patrolling aphat gari humabang kinang sot pusi phirang ke thengnu ningchepon Nili tu Murpholoni sabit masih dah ke staff ke nili tu bahani non Bortoman ke samane pu nyarabang ke masarul jadi bang sedak bid officer si dobong si bahani non ke nili tu staff awe Chelo dak nang tum kidu kisung ko som non tum dak do thak ke do ke thak ke non ko bang ke misen na he thang ta kasik sa ka bela thang ta pakta no padikdar bang we nili tu Nok tani tu mason ridunde halang nudunde masih nili tunda kedu non ko bahani wes tami sena semua media long lo media tu menongsin non mason si nili niji dun lo masih dake aprang ke nili tum ke lang roy lang sige jun lok dai gruma roy lang
Mage yo dak pensi bhar chu bharam po lang chu sokam po dak lang chinu sita la kijon na lang sita dak jon bom sita phi ne li media tum long ning je dun si chi ti che than nun pensi media pe na ko nang le thulo a phi bang ke sarkar tum ta me ko ni tum department na tum den sita me la ha alam le si nona bang ke boundary wall ta dolo la pen ke ring lang jon na pan ta ring ta bonai lo tang tu chot na la lang jon bo ban lang ta me sen da ke Kido penari ding luma. nili ning kan si suselo Kan si suselo de. Nang le kopiar pulo dang. nili ke da ke bidu pisal lo Bedo visa. Nang le men kan nili men ke sar the tisu tela nang le pendora per bang ke. la ko bang ke siam amoni talang li mastarur hai Amen ke. amen nam tu pe Kham sen thong mo. Kam sing. Kya kham sen thong mo. Choma. Koila mati pen Samson ingti Karbiang long life. Kidam tang pai pai ni phainer kep arni Federal Bureau of Investigation atim pen America President Barim Donald Trump abo halong an paledam se kirik kakurua sai kedengdam. Bangso putha kyong dong arada tum ning kang samse chepaklang dudrinti. Kidam tang pai pai ni phainer kep arni USCMI phubarim Donald Trump abo halong Federal Bureau of Investigation atum pen kakuruga sai kedeng pona berta longpon. Berta kilongpon ateng pulote furki molong America mai phubarim abo halong nona phurun helo ke chengsia phong kakurug asai kedeng pon chenglang FBI sai khiatum trauma bo halong kiri kakurug asai kedeng pon lake kenang sot ason alo kiri ke tharle dam je phansi kedeng Federal Bureau of Investigation team atum pen trauma bo halong sil te kangsi kenang sot pinanga hormung hortar longpon lo Trump and kibeklang pon atengke hurkimo long lapuson asai lake arni ki pusi pangdak pon jakong kangtang klong adet amai phu ang hoi kacharia bang phu Donald Trump remdet pen piniarnia bangke alang li bohalong ke tharli asai FBI team atum pen kakuruga sai deng pon lo puthot kenang soda birta arjuik tha Sumindarang pongpen jakong kangtang klong adet pu ki hok laki America President Barim Donald Trump abo halong kiri kakuruga sai kedeng pon abirta longpon. Bangso kiri kakuruga sai kedeng pon laki Federal Bureau of Investigation team atungpen. Trump abo halong ke tharli pon ahut pinang ason longpon lo. Bangso pena phi Donald Trump abo ha FBI sai khiatum inkir pon cheklo. Bangso puthak Trump pen kaningje pon atengki hurki molong lapusona sai aprang kedeng pon abe iglang bonta la busana sai ke claim ke thek pon long lake non hello ke cheng silang bangso pena jok arni ki iglu pusi alang lingje halapu Donald Trump abo halong kiri katar libdang aputhak ke ongdung arada tum ning kangsam sitame chepaklang dun renti Porque cuando vimos las noticias, yo miré a mi esposo y yo le dije, esto no puede estar pasando aquí en Estados Unidos. Esto tiene que estar pasando en Cuba, o en Venezuela, o en Nicaragua, porque aquí nunca se le ha hecho un presidente que no está ni en su casa. My opinion, this is communism. Right here, you can see it, where I'm from. I live this. I know what this is all about. Weaponize DOJ, weaponize FBI, weaponize the IRS. That's what they've been doing. International Desk Report Karbiang Long Live Pini prime time berta pangke 8 second ton iglong domi thangme kardong